ngayelanga Jesu abe busy afundzisa nakafundzisa akhuluma ngetindzaba leti serious asakhuluma nakabhala Matthew ukhuluma ngendzaba tabo divorce sekuchamuka labanye batali baletha abantwana kuJesu kuthi atobabeka tandla abathandazela bafunzi ke lababona labatali baletha labantwana kuJesu baba nekuthukuthela babakhuta labatali kahle kahle babakhahla benda labatali kwekuthi babalethela labantwana la kuJesu baphazamisa Jesu enda umsebenzi lomkhulu kakhulu afundzisa ngetindzaba mhlambe leti serious so ke uma babakhuta labatali Jesu ababide akhulume magama Jesu lasivumelani bantwana betekile ningabavimbele ngoba umbuso welizulu walaba njengalabantwana lafundza Matthew 19:14 Jesu ukhuluma nje lamagama nalesento salabafunzi sihambisana nalokhu bekutayelekile kwekuthi umfana bekangadiwa ukuthi yini umfana bekathathwa njengento lengenamsebenzi umfana kwakibo nje ngiko bavele babakhahla beda babasusa ngathi ngabe bahamba bodlala lengaphandle sibhizi lana sibanda abazala sibhizi lana siyakhonda sibazala amen so ke kule indzawo Jesu nakhona siyambona bafunzi bakhe iBhayibheli yasitshela ukuthi bebahamba beba eCapernaum so la ndleleni bebahamba baphikisana kwekuthi ngubani kulabafunzi lomkhulu kunalomunye so ke nabefika ke endlini lapho baya khona ufike Jesu yababuta kwekuthi manje benikhuluma ngani babukane emehlweni kwababede lokhulu loshoko ukuthi besikhuluma ngani nabathula athi Jesu ngekwathi ukuthi bebakhuluma ngani athathe umntwana ammise lamkhathini wawo bese uthi loyo lofuna kuba mkhulu kufanele abe sisebenzi noma abe sikhondi abe ngilomncane uyakucuka Jesu uthi lo wemukela labantwana laba wemukela mine futhi lo wemukela mine wemukela lona lomthumile ngalamanye amagama uthi Jesu nangabe labantwana laba kanibemukeli kusho kwekuthi nami kanimemukeli futhi animemukeli nalona lomthumile babelo sezulwini so Jesu simbona bantwana kuye bamcoka kakhulu kuJesu simbona abantwana noma live liba lahlela ngaphandle kodwa Jesu simbona uyabasonzela abantwana lapha kuwo simbona Jesu ngoba labantwana totimbile letindzaba lekhulume ngato Jesu labantwana wabathatha wabagona etandleni takhe kuveta kwekuthi labantwana basenhlitweni yakhe Jesu kule nyanga ke bantwana bazalwane ngiyafisa lokuthi libandla ngilincenge kwasho uMapostle Paul athi ngebubele benkosi ngiyanincenga bazalwane kuncenga kwekuthi silibandla let us be intentional about investing in the spiritual development of our children ake mane sikwende ngenhloso nangemabomu ethu nangekutimisela kwethu kwekuthi sihlanyele empilweni yakamoya yalaba bantwana njengoba na Jesu wabasonzeta kuye bantwana
nathi amane sibasonzele bantwana njengoba na Jesu abemukela embusweni wakhe labantwana empeleni waze wathi umbuso welizulu walaba labafana nalabantwana amane sente konke lesingakwenda kwekuthi manje labantwana sibasite bagcine balandzela Jesu bagcine bamemukele Jesu bagcine bakhonda bakholwa inkosi uJesu sinenzima lenkulu silibandla kwekuthi sinake ngemphefumulo webantwana ngoba uNkulunkulu usebenza ufuna kusebenza ngabo labantwana futhi uyasebenza ngebantwana amanethi lesilibandla kube yintfo lengabi by the way kule bantwana esontweni kodwa akube yintfo lesemqondweni wethu kwekuthi labantwana sitabanika uNkulunkulu labantwana sitabagcwalisa ngaNkulunkulu singakuthatheli phansi ukuthi sithi bantwana uNkulunkulu uyagcwala lapha kubo uNkulunkulu uyagcwala ngabo ayibonge inkosi yasezulwini so laba ngiloko nje lamuhla lengithi asesimane silibandla sisukumele etulu indzaba yekunaka ngemphefumulo webantwana sitawubuka indzaba yaSamuel njengoba siyiqale kuchapter number 1 sibona sichubeka nayo lendzaba yaSamuel ngike nganaka lo munye ukhuluma ngetindzaba temshado la ku social media manje lo sister akhuluma kakhulu ukhuluma ngabomake wekuthi le emshadweni abanake batiphathe njani bende njani le emshadweni babahlophe kanjani bobaba inkinga yinyeke lekususa umsindvo wekuthi lo khulumako ayala ngemshado akazange sekashade manje ke sekunenkinga ke lokuthi kodwa ungasitshelani ngemshado ngeke ngigeleke kule debate leyo kodwa nje ngilokunye lokwendekako ngishiso ngoba ngeke kube ne challenge ngenyanga yebantwana ngoba sekufuneka intshele ukuthi baphatha njani bantwana banengito amen but nje ke kunye lokuhlahla yami ngeke ngaba ngumntwana lokuba ngumntwana ngine-experience kuba ngumfana nekukhula ngisekube ngaka amen so ngikholwa lengingakusho ngemfana but ke ngetulu kwako konke livila uNkulunkulu liyasitsonzisa ayibonge inkosi nasibuka indzaba yaSamuel bazalwane Samuel kutalwa kwakhe cishe siyakwadi kwekuthi kwakunahana make wakhe iBhayibheli yasivela ukuthi Hana bekangabatholi bantwana nangabatholi bantwana Hana kanti wenze nalomunye zakwabo lekungiphenina Penina bekakusebenzisa lokho lokuthi akabatholi bantwana amhlukubeda ngako cabanga silonza sakho umuntu apheka usihlaba lesilonza sakho lokho ke kwenda Hana aphekuya kuSimakadze njalo nabakhuphuka nemyeni wabo baya eShilo bayoletha iminikelo bayothandaza kuSimakadze ngoba ithebeleke la Simakadze ngaleso sikhathi beliseshilo so ke nabaya khona bayothandaza kulomnyaka lona uyefika Hana bayadla lapha uyesuka yabashiya nabadla uyalenza wena yekuthandaza ufike khona uyathi tfulula kuSimakadze uze umpristi Eli uthi uyamkhanza uyathandaza emagama kaphumi ngoba agcwele lusizi
azathi umpriest yini ngazuthi emake utsakiwe wena athi lo make angatsakwa Nkosi yami manje ngiyakithulula kuSimakatha athi umpriest shangathi Simakatha ngakwentela lokho lokuthandazela wasukuma watisula wahamba wayokudla kanti kudla bese kungasangene emgene Bible yasitshela ke ukuthi wabe seyakhulelwa uyamthola umntwana lo nguSamuel wametha igama uthi nguSamuel but emthandazweni wakhe Hana wenda sethembiso kuNkulunkulu bekuthi na uyamniketa indvodzana ngiyayithatha le ndvodzana bese ngiyinikela kuwe so ke lasifunze khona ku verse number 24 ngula sesibona khona santogcina lesethembiso sakhe Hana le Bible yasitshela ukuthi nabaletha leminikelo sebaya kumpriest Eli nabefika kumpriest uthi awusangiboni mpriest ngikulo make lo ya lo athandaza acela umntwana Simakatha ubese uyanginika lo mntwana manje ke nyalo sengitomnikela kuSimakatha impilo yakhe yonke utayiphila kuSimakatha impilo yakhe yonke itaba yaSimakatha ngifuna kulanza abazalwane ukuthi Hana noma bekagcina sethembiso sakhe kunento lasifundzisa yona kwekuthi labantwana kasibanikele kuNkulunkulu labantwana asibanike Simakatha labantwana sibanikele kuye sikwende lokho ngiko nje sinaleti inkonzo tekunikela abantwana kuSimakatha lokho yena siqiniseko kwekuthi lo mntwana umnikela kuSimakatha ngoba na umnikela kuSimakatha usuke umemetela kwekuthi lo mntwana lona waSimakatha usuke umemetela kwekuthi le ownership ngiyiniketa Simakatha lo mntwana bangani bami you belong to God amen you belong to God nibankulunkulu nakababuka Simakatha uthi bami nawo kahle kahle bazalwane lokunikela labantwana sisuke siniketa Simakatha ivume yekuthi akende konke langakwenda ngalabantwana siniketa Simakatha imvume kwekuthi nguye Simakatha lo tawushaya umthetho lampilweni yakho nguye Simakatha lo tabakhulisa labantwana nguye Simakatha lo tabasebenzisa labantwana abasebenzisele injongo yakhe ngoba wonke umntwana lamlethe emhlabeni Simakatha umlethele kwekuthi atofeza le yakhe uNkulunkulu injongo so ke sithi uNkulunkulu nalo mntwana sukela nje ebuswaneni bakhe simbeka esandleni sakhe lokunye ngesikhathi simnikela la kuSimakatha sisuke simbiyela lo mntwana sithi lo mntwana lona uvikeleka noma uvikelwa nguSimakatha kude lo munye kude kisho luhlelo lwalomubi ngeke luze lusebente kulo mntwana ngoba lo mntwana sobekwe kuNkulunkulu ngeke bese ufike lo mubu uyabahlwitha lapha esandleni saSimakatha so ke ngiko sibanikela kuSimakatha ngoba sithi bankulunkulu uNkulunkulu lo negama lekugcina etikwa lo mntwana so sibona lana ke umletha kuSimakatha uthi ngitomnikela impilo yakhe yonke utayiphila phambi kwaSimakatha
lithi ke lelivi Sawula sukela lapho wachubeka wakhonda noma Samuel wachubeka wakhonda simakathe. Amen. Na uma siqhubeka sibuka labazalwane kwekuthi ngalesikhathi lesi amnikela kusimakathe anikela Samuel kunenkinga bese ikhona ekukhondeni simakathe. Uma sibuka leli vla uNkulunkulu liyasitshela kuthi bengumpristi asamdzala asakhulile ngeminyaka emadvodzana akhe njengekuhlela kwaNkulunkulu kwekuthi umpristi utala umpristi. So ke lamadvodzana akhe bekasevale njengabapristi eTabanekele mane besakangene kukhohlakala kulokukhohlakala lokunye lokubalwa ngobebakwenda kwekuthi bebangamesabi isimakathe nale mihlatshelo bebayiletha lama-Israyeli ayiletha kusimakathe le minikelo lekufanele ishiselwe isimakathe bebefika bona bathumele bafana babo kwekuthi abaphathe timfoloko timfoloko letawafike bahlabe nabaletha lo mnikelo bafike bahlabe bachuphule labayichuphulako yakuba priest baze befike lapho bathi khona ningabe nisolo niyibhoyila lenyama ningakayendi saselihlada manini isimane sitabasimani amane kushephela lamafutha kwendeke konke before nithatha bazalanda nangasayizathatha ngenkani thina bafike bathi hlabelele kunonile lokho baphambana nasimakathe ngoba lo mnikelo kwawasimakathe kodwa lo mnikelo wasimakathe bebawedzelela baharasa laba labantoletha lemnikelo. Lokunye lokuvelako kwekuthi lamadvodzana aEli lekuba priesti lokunye bebakwenda kwakunalamantombazana bekaseva khona la eTabanekele besaguquka bona labafana lamadvodzana labapriest balala nalamantombazana la sevako la sonfeni. So yile nkinga bese ikhona lapho bathi kuko konke sachazwa konke lo uNkulunkulu bekadzinga umuntu lo muntu bekamdzinga ngilona bekatawube sewuyamkhulisa kuza toba atowenda lo msebenzi webupristi ngenxa yekuthi ubupristi sebonakele kwatholakala ukuthi Samuel uavailable leni ngoba abatali bakhe bamixile kusimakathe bamlethile kusimakathe watokhonda ngiko lasithola sifuza verse number 11 chapter number 2 uthi Elkana wabe sewubuyela ekhaya lakhe eRama kodwa lo mfana wakhe wasala akhonda simakathe ngaphansi kwempristi Eli. Sikithi verse number 18 uthi Samuel abekhonda ethempelini laSimakathe angumfanyana avunula sidziya sebapristi selineni leligcolisa ke. So la sithola kwekuthi wanele kunikelwa kuSimakathe abagcinanga ngalokumnikela ngoba igodi lesikayenda abazalwane kwekuthi abantwana ngelanga lekunikelwa kwabantwana umlethe la sonfele atonikelwa simgcine ngalelo la. But Samuel simbona uyakhula uyaseva ukhonda eTabanekeleni noma eThempelini angisho njalo uyakhonda uyabona yonke lemisebenzi leyendiwa baze bamgcokisa sidziya sebapriest angumfanyana. Lokhu bazalwane kusitshela ukuthi silibandla amane sikwende thine kwekuthi labathumba ekuthi labantwana bakhonde lapha ebandleni baseve lapha ebandleni amane siwende abe khona abe manengi akungabi nje kwekuthi sithi abagcina ngajuni labantwana
behlangene babodvana lapha. Amanye labantwana bakhonde lapha. Amanye labantwana bafunze babo MC lapha. Amanye labantwana bafunze babahlabelelisi lapha. Amanye labantwana bafunze kuthatha umnikelo lapha. Amanye abantu bafunze lokhu lesikwendako ngala. Empeleni fanele nje ngabe banenkonzo yabo ngale. Kuvuke bashumayeli bebantwana khona la. Ayibonge inkosi yasezulwini. Amanye thina sibalethe nalabantwana. Kwekuthi kusendiwa konke lokwendiwako la nabo ababe yingcenye yokukhonda. Ngoba simakathe ubona la singaboni khona thina. Simakathe kunedinto bazalwane. Letinye mhlambe siyadithandazela manje. Kuthi katendeke nyalo. Kanti ehlelweni lasimakathe dinesikhathi sekwendeka. Manje labantu abatawudeda letinto ngunaba. Manje ke laba kufanele ukuthi baqhubeke bakhonde ekukhondeni basenda lemisebenzi yelibandla basenda lokulokwendiwe ebandleni bakhuliseka kule environment letabalungiselela kwekuthi lokhu uNkulunkulu lafuna kukwenda bakhanze kwekuthi batholakala basenzaweni lefanele. Samuel wakhulela ethempelini ngoba uNkulunkulu lele bekafuna kukwenda ngaSamuel kwakule ethempelini kwakumele akulungise noma ke lekule tabernacle kwakumele balungise khona manje kumfaka khona kuze sukele ebunfaneni bakhe afunze kwekuthi kwendiwani ethempelini afunze kusikwendiwani esontweni kwendeka kanjani esontweni lo msebenzi abitelona kwakumele ukuthi awufunze asemncane. So ke bazalwane asingakwendi kube lula kithi. Ngiyancenga ngempela basimakathe. Asinakwendi kube melula. Kwekuthi umntwana kakayi ku-Sunday school. Asinakwendi kube melula. But asikwendeni ukuthi lo mntwana kamane aye le e-Sunday school. Afike ende lokwendiwako. Kodwa usinabeta la. Mhlawumbe sebeta la ngaJohn. Sibone umlilo. Sibone intipho nathi size simangale. Leni ngoba bakwende ngale onke malanga. Ayibonge inkosi. So kwesithathu lesikubonako la. Kwekuthi Samuel siyambona uyanikelwa. Nakanikela uyaqhubeka his ministering is serving in the house of the Lord. But nasaqhubeka uma sifunza kwekuthi labatali bakhe abagcinanga njengekumshiya lethempelini kodwa bebathunga njalo ngeminyaka nabaya bekukhona bebafike bakwende. Now ufunza verse number 19 kule chapter number 2 uthi njalo njengeminyaka unina abevame kumthungela umjiva longangayi bese uyamphathela ngesikhathi akhuphuka nendvodza yakhe kuyakwenda umnikelo weminyaka. So make wakhe bekade lokwekuthi umfana wami ngimshiye ethempelini endile ethempelini uniketwe umsebenzi useva njengempristi angimane ngibakhele tembatho tebapristi naye njalo ngeminyaka ngimixele sembatho sebapristi. Bazalwane sinaka kwekuthi Hana noma umfana wakhe sekamnikele esontweni kodwa waqhubeka wabuka kuthi umntwana bayamsebenzisa angimane ngisekele lokhu labamsebenzisela kuko kwangathi ungabuka kuthi umfanami bayamsebenzisa ebandleni nguye lofunza iBhayibheli noma umfana nguye lo praise team amane ngisekele lo msebenzi loyo nakubita kwekuthi kube khona lenkuthengako ukuze atoqhubeka lokhu lafundziswa kona kukhule kube ngcono
angimsekele kuwo nangibona ukuthi ngoba lesinye isikhathi la kupitele khona uNkulunkulu utawubona lapha nakuthanza lokukwenda and support. So Hana waqhubeka wasekela lo mntwana lamnikelele ethempelini nakamsekela lo mntwana nginaka info yinye bazalwane kwekuthi ngalokuthi yena bekahlanyela la ekukhuleni kwemntwana wakhe ngakamoya indvodana kamoya nasimakaze bekanaka idzingo takhe Hana kungakho nepriest bekafika bese uyakhuluma emagama esibusiso athi shangathi simakaze wena Elkhana angakubusisa ngalomkakho akunikete bantwana kuvala sikhala sanangu lamnikelele simakazi siyabona ukuthi nawufika lapha uthola ku verse number 21 I think. Yes, verse number 21 uthi simakaze wendela Hana umusa wakhule wadala abantwana emadodza amathathu nemadodakadi lamabili. So simakaze akagcinanga nje kodwa wambusa nga5 more children. But sinakanake bazalwane khona la lo verse number 21 umfana lo nguSamuel abe Solomon aqhubeka akhula embi kwasimakazi. Amen. Abeqhubeka akhula embi kwasimakazi. Verse number 26 uthi umfana Samuel waqhubeka wakhula ngesicu semtimba nasekuthandweni ngusimakazi nasekuthandzekeni kubantu. Ayibonge inkosi. Sibonani bazalwane la kwekuthi Samuel waqhubeka wakhula ebukhoneni basimakazi ukukhula nala sibuka ukuthi wakhula physically wakhula ngemtimba njengemfanyana wakhula ethi kwakhula lapho waphindze wakhula spiritually wakhula ekuthandweni ngusimakazi wakhula emseni wasimakazi noma kuye lo mfana kwakusengakasi but kunetifo simakazi bekade igcisha lapha kuye asakhulela phambi kwasimakazi athi wakhula wedlula wathandzeka nakubantu lokho kwekuthi lo mntwana asakhula phambi kwasimakazi wakhula nange character yakhe wakhula nangesimilo sakhe wakhula ngoba umntwana lohloniphako ngoba umntwana lohloniphako yathandzeka kalonga hlonipha kathandzeki. Amen. Sanibonani mangani baba umntwana longahloniphi akathandzeki umntwana lohloniphako wente kanjani yathandzeka. Kuthi Samuel wathandzeka nasembi kwebantu kwekuthi ngesikhathi asonzedwa phambi kwasimakazi kunetifo betakhiwa ngiyacabangela kabhalwa la kwekuthi kunetifo la bekamakhamela nomahlulo abantu abakhe kodwa khona bekathi khamela labantu lomfana kune kwakheka uma sitawasonzeda abantwana phambi kwasimakazi simakazi wethu umsebenzi ukuthi bangagcini badidlova but bagcine abantwana bakheka. Uthi lomnye umbhali nakabhala uNkulunkulu kwakwenda ngenhloso kwekuthi lapha emhlabeni bantwana bamadi baphindze experience uNkulunkulu. God intended a world where children could know and experience him. Bese ke uthi kaIsrayeli kadze bantwana bebafunza ukuthi umbani uNkulunkulu bafunza ngekuthi ngecharacter yaNkulunkulu bafunza ngentento kaNkulunkulu bebakufunza kuphi bebakufunza ekhaya bendlule ukufunza ekhaya
bakufunza la kuhlangene khona labangcwele basimakatha bakufunza baphila emangweni bakufunza basabuka babona indali so ke bazalwane yonke impilo yemntwana sisamkhulisa njengoba seda konke lokho lesingakwenda kwekuthi umntwana aye esikolweni sede konke lesingakwenda kwekuthi umntwana alale adlile amane sede konke lesingakwenda kwekuthi umntwana amandi Jehova lokubhalile ngimkhothako la uqhubeka ubhale iphepha lakhe i-research paper yenda nokunye base befike banake kwekuthi lokunye lokugcina kulimete abantwana bangamadi simakatha ngababhekana nato ekukhuleni kwabo ukhuluma specifically ukhuluma ngekuthi uma kune trauma lezithe leyendekako ibeka bagcine bangamuva uNkulunkulu uma kune kungaphatheki kahle kwena gcine bathi ukuthi usikali uphi lo uNkulunkulu njengoba nathi sibuta lemibuto nabo bayayibuta lemibuto basho njalo labacwaningako kuthi lemibuto lesibutako thina sibaza uphi kanti lo uNkulunkulu ngule mibuto labayibutako na uma thinto setingasahambi kahle kuyi challenge ke lo bazalwane kwekuthi bayacwaninga labacwana ukuthi umfana ufunza kangcono uma abuka lokwendekako ngike ngasherishela athi kwakuyi Wednesday ngisherishela ukuthi bantwana ikakhulu babuka kakhulu bobabe sanibona bobabe basi babuka kakhulu bobabe kwekuthi umfana kuze aqhubeke nekukhola noma ngikuta esontweni bafuna ukuta esontweni aqhubeke nekuta esontweni uma etana baba esontweni ma chances are high kakhulu ukuthi utawuqhubeka kunake isikhathi etana bakhe amen let's just the opposite is true uma ngabe baba ngaye esontweni ma chances are high kakhulu ukuthi umntwana ngeke aye esontweni in other words ngiyabekisa ngabo babe but ngikhuluma nje ukuthi uma abatali basathuba abantwana kunetinto le environment labakule batawukhula labantwana physical futhi nalokukhula kwakamoya batakufunza kule environment labakuyo so ke uma sibaletha ku environment lapho batawufundziseka khona batawukhuliseka khona ngema values noma ngetindlela taNkulunkulu kwakheke similo ngalendlela uNkulunkulu abheke ngayo lokho zetimfundiso letifakwa khona tinemthelela lomkhulu liqiniso bazalwane ngidala ekukhuleni kwabantwana khona abagcine balikhethela khona indlela yabo futhi side lokuye ngeke sikuvimbe lo but lokumcoka nginake sikuhlanyele nathi sathi hlanyisa nje ebusheni bethu but akhumbula lokwafakwa kwase kuyavela ngiyakhumbula nje kwekuthi lekhaya laba ekhaya balibothi ikhaya elikhulu kanganani besivame ukuhlangana endlini yamkhulu asigalelo langa nje ngasho ukuthi bani namhla sihlephulele livi nami ngisemncane bengihlephula livi khona lapho lento leyahlanyelwa ngiyo lamhla levukako amen so the environment lesikhulela kuyo imcoka kakhulu so na somewhere wakhulela ku environment lela uNkulunkulu lepita uNkulunkulu noma lesimo bese sibhetha but lokuthi yena ukhulela la etabanekeleni ubona tifo taNkulunkulu ufunza tifo taNkulunkulu usenza welefanele wekuthi uNkulunkulu utawukhona nekumvikela angafunzi lo mkhuba lomubi lo wendiwa madvodzana aeli kodwa amvikele uNkulunkulu
ukuze atowenda lokhu uNkulunkulu lafuna ukuthi akwende. Kulento nje ngifundza ngako lapho. Kwekuthi akunenzaba ukuthi sibhuca kanganani la sontweni. Angisho ukuthi asibhuceni. But noma bekabhucwa la sontweni kungabi ligibele kufika ukuthi ngeke ngimikise umntwana ngoba kuyadlalwa lapha. Awumadi uNkulunkulu. Kwekuthi utakwendani yena. Lisipha uNkulunkulu labalungile uyakhona kubakhipha emkhathini walabangakani. Akhethe nje bona. Njengoba akhetha naboNoah. Live lona ke kodwa akhetha aboNoah. Amen. So mletha ku-environment lapho umfana atawukhona ukuthi akhule abe ne-character letawuthokozisa uNkulunkulu. Number 4, uma siqhubeka sibuka la kunenfo lebhlungu levela ku chapter number 3 verse 1. Uthi umfana Samuel abekhona simakathe ngaphansi kwa Eli. Kulawo malanga livi lasimakathe lase lilivela kancane nemibono yayisengakavami. Amen. Samuel ngoba laqhubeka lenzaba la ngulapho uNkulunkulu wabese uyambita khona Samuel. But ngifuna sinake nakho bazalwane. Samuel had a personal encounter with God. Samuel kukhona lapho wabese uyamadi uNkulunkulu. Ukhula nje njengoba sonke abantwana bakhula abantwana belibandla. Bakhulela esontweni. But kunesikhathi lapho bese bayamadi khona uNkulunkulu. When they personally know him. So lana but umati njani uNkulunkulu uhlangana njani naNkulunkulu uliva nini livla uNkulunkulu Samuel uliva aqhubeka asekhathe esontweni aqhubeka akhonda lokho ukuthi sisekhona la kulendzawo asaqhubeka siphithitela khona la simakathe utawufika khulume naye lo mntwana khona la ngoba simakathe akanenzaba neminyaka lasafuna kwenda umsebenzi enento lebhlungu ukuthi ngalesikhathi lesi livi lasimakathe bese livela kancane. It was rare kuva ukuthi uNkulunkulu ukhulumile imibono bese ingasabonakala kwangathi besabinzile simakathe. Khumbula ukuthi ngalesikhathi lapho babafana baEli bebabhizi bagilatika ngoba bazalwana noma sitawugilatika esontweni tawunyamalala livi laNkulunkulu ngeke simuve uNkulunkulu akadlali angcole khona but ngaSamuel laso yacala leyavakala elisinaka kwekuthi asaqhubeka Samuel akhonda aqhubeka asebenta bekasebenza angamadi uNkulunkulu ngiko nasakhuluma uNkulunkulu afike ambita siSamuel ebusuku ale wavuka umfana wagijima waya kuEli acabanga ukuthi ubitwa nguEli athi Eli haya ngake ngakubita buyela uyolala phinza livakale lephimbo lasimakathe agijima umfana yeEli afika athi Eli ngakubita buyela uyolala kwesithathu levakala leli ingani so liyaqhubeka uyakhonda la esontweni bathakalati livi lasimakathe kungako kudzingeka kokuthi abe khona la ngoba ngedeka akhulume tingo umfana akhulume yathi siyathi ngiva ini yathi ngibona ini akadi yena ukuthi yini leyo but utawudzinga labadzala babese bayabona ukuthi hayi khona liphimbo lasimakathe njenga Eli wanele kubona kwesithathu athi hayi liphimbo lasimakathe lo mfana ubitwa ngusimakathe ngiko athi na uphinza uliva lelo phimbo
Ube bese usikhuluma Nkosi inceke yakho ilalela. Leli kunemlomdzala noma bese ngathi usolahlekelele naNkulunkulu. But ngebudzala bakhe wakhona kubona. Kwekuthi uyakhuluma simakatha. Bazalwane, this is the challenge lesinayo. Kwekuthi amane sente konke siqiniseko kwekuthi labantwana they come to know Jesus Christ. Labantwana lapha bayamanda simakatha. Ngoba kuyingodi njengoba besibala ukuthi asebakhulele lapha enkonzweni. But kuyingodi kwekuthi bakhulele enkonzweni bangamandi yena. Ake ngiphindze leyo. Kuyingodi kwekuthi bakhulele enkonzweni bakhule kodwa bangahlangani naJesu. Ingodi yaloko singaze sifike lapho sithi hayi umntwana elibandla lo asale simbhabhatisa antoba lunga ngalokuphela ingodi. Ngiko vele mina bangani bami ngibavele first question out of ngena class 101 usinzisiwe yini? Amen. Ngoba kudzingeka lohlangene naJesu. Akudzike hayi ukuthi asaqhubeka akhonda la but kufuna gcina tinikele kuJesu. Let's create an environment letakwenda kwekuthi lelivi lasimakatse ligcine lihlabile ihlitiyo limbonise kweduka kwakhe atibone intono takhe avuma athi Jesu Kristu inkosi. So na Samuel noma akhulele aliswane amikiswe ethempelini aqedza kumunya wamikiswa ethempelini wakhulela ethempelini. But kwefika isigaba lapho kufanele khona kwekuthi yena sala tivela yena liphimbo lasimakatse abe nale encounter na Jesu. And that is why uma umntwana elibandla ake ngikubemetele lokho. Akukweni ukuthi ungene ezulwini kuba umntwana elibandla. Akukweni ungene ezulwini lokuthi wena ukudalelwe labandleni wakhulela labandleni wayenda yonke imisebenzi yasebandleni. Ungayathi yonke imisebenzi yasebandleni but ungamandi Jesu. So umqoka lokho lokuthi ugcine umandi Jesu. So ke siyabona la kwekuthi agcina athi Eli nomfana wami nawuvaliphize ekhale ukuthi khuluma simakatha. Khuluma baba, khuluma Nkosi, inceke yakho ilalela. Nawu bazalwane lokhu umholela kule point yami lekugcina. Kwekuthi siqale ekucaleni sathi wa dedicate Samuel wanikelwa kuSimakatha. Nakanikelwa kuSimakatha wakhonda phambi kwaSimakatha. Wakhula phambi kwaSimakatha. Sambona wagcina wahlangana naSimakatha. Kulapho lelupito lwakhe lwaseluvela khona. Because kuko konke lokukhula nako konke but kukhona uNkulunkulu naloyo lampitele kona. Libandla abazalwane yindzawo lekahle yekuthi umuntu atithole khona ukuthi Simakatha umbitelephi. Now for the verse number 18 of chapter number 3. Uthi uyambuta Eli ubuta Samuel uthi inteni ekuseni ngoba wasekuseni wakhuluma tiko uNkulunkulu kuSamuel. Eletivo latikhuluma uNkulunkulu. Tacondzana ngcona Eli. Lele kungiyena umpriest omdzala la. Eli wakhuluma emagama uNkulunkulu. Emagama ekuthi kutawehlulela Eli nganalo lokwendiwe bantfu abakwakuyekelela Eli. So ukhuluma amagama ejudgment. Emagama ekwehlulela, emagama lathi ngalama emagama uNkulunkulu wakhuluma kulo mfana. Kuthi lona lomdzala kungiyena ubuke kunye. Kutawubhetha kutawuphela ngaye. Wesaba kumfana ekuseni akavuka wangasho lutho. Athi Eli khuluma uthi inteni Simakatha ngoba ngiyacabanga nawe nje nakakutshela ukuthi athi kupheka uvaliphi ubonisa uSimakatha lo utafuna usibe afuna kuthini Simakatha uthi inteni Simakatha
usungaqala ufihle lufunda kuJesus asimakathi. Verse 18 uthi Samuel wamtshela konke wangafihli lutho. Naka imphendvulo ya Eli. Amen. Uthi ngakho Samuel wamtshela konke. Wangede wamfihlela lutho. Eli wakhuluma wathi ungusimakazi. Akende konke labona kukuhle emehlweni akhe. Noma lamagama bekabhlungu kuye Eli. Kodwa Eli waba nekubamdzala. Waba matured. Indlela la henglisha ngayo lo mlayeto lovela kusimakazi avela ngalo mfana. Kule kuthi akhuluma amagama langalimata lo mfana. Wakhuluma amagama lathi ungusimakazi. Akende lokumfanele. Lokho ngokwako nje. It was a teaching moment. Ngekwako nje kwafaka imvo kuSamuel. Kuthi wakhuluma simakazi ehlonipha la kusho simakazi. Amati elingendeka wasiye ekoneni lakhe yokhala. Wasiye ekoneni lakhe yobalisa, wasiye ekoneni lakhe usakodwa simakazi. But embi kwalo mfana waphakamisa simakazi. Uthi noma le message ibhlungu but ungusimakazi. Wangazuthi bazalwane kunenkinga labantwana laba. Ngoba uNkulunkulu uyasebenza. Lathi awufika athi khulume. Ungaze uyahlanya wena. Ngoba zase uyahlanya wena usuyahlanya lo uNkulunkulu wakho. But kwangathi uNkulunkulu angasitha sibe newisdom yekuthi how you handle lokho lakushobo lo mfana. Kulesinye isikhathi uyawufika umntwana athi udiva unelubito. Wena lapho uyavuka ukuthi bani umntwana mahamba euniversity. Manje umntwana wasiyacabanga ikakhulu kwena waseNazareni uthi awugosi so bangifundise. Akwehli kahle ke lokho. But manje kube newisdom yekuyihandlisha. Amen. Eli waba nako lokho ukuthi ungusimakazi. Akende labona kukuhle emehlweni akhe. Now, the life la uNkulunkulu liyasitshela ke bazalwane. Wekuthi Samuel waqhubeka wakhula. Ngoba ukhuluma naye sesengumfana. But nase sifika ku verse number 19. 18 solo ngumfana. But verse number 19 ngoba solo siqhubeka umfana wakhula. But seliyalahla legama lemfana. Sesimbona sewukhulile Samuel. Ukhula usenkonzweni. Verse number 19 uthi simakaze waba na Samuel asakhula. Wangede wavumela ngisho nalinye livi lakhe ukuthi liwele phansi. Amen. Simakaze waba na Samuel. Ngemagama lawa leswatfolako akhulunywa ngetingcebo tasimakaze. Ngikwata ukhuluma simakaze waba na Joshua. Simakaze waba na Abraham. Simakaze waba na Moses. Simakaze waba netingcebo takhe. Simakaze waba na Joseph. Lokho kuthini bazalwane kwekuthi asahamba kwase kuyabonakala lokuthi Samuel akahambi yedwa. Samuel uhamba nasimakazi. Asakhulisiwe. Wakhuliswa ngelivangeli. Wathi khethe wafika lapho amathi khona uNkulunkulu. But kwase kuthi simakaze wasekubonakalisa. Asithola khona kwekuthi simakaze waba naye akavumanga ngisho linye ligama liwele phansi. Ngamagama uthi uNkulunkulu wase uya-establisha le ministry lambitele kuyo Samuel. Wase lolubito lwaNkulunkulu ukuthi kuba ngumprofeti. Wase kuyavela lokuba ngumprofeti. Nalithi kude ngisho linye lelawela phansi lifakazela livi lelakunywa ngusimakaze ngaMoses eDeuteronomy. Kwekuthi umprofeti sibili tambona ke ukuthi lakhulumako kwenteke. So la asakhula Samuel konke bekakhuluma akutshelwe ngusimakaze bekwenteka njengoba ashido. Ngoba simakaze bekanaye. Amen. Lokhu kwaze kwena verse number 20 kwekuthi lesive sonke sagcina simbona ukuthi ngempela lo ungumprofeti
wasimakaza. Sonke isizwe sama-Israyeli kusukela kule kaDani kuze kuyofika eBerisheba savele sabona Samuel abemisele kuba umprofeti wasimakaza. Bafakaza sive so atsasimo baseshilo kodwa sivusukela kaDani uziyofika eBerisheba ngamagama uthi from north to south. Sukele gcineni kuyofika gcineni kwelife kwatiwa kwekuthi ngempela Samuel lo mfana lokhulele lapha eTabernakeleni bekamisele ukuthi vele utaba ngumprofeti akusho bazalwane kwekuthi kasiboni ukuthi uNkulunkulu wendani ngalabantwana kunetifo lesicela sibose kodwa vele savele sabona ngoba kunetifo bekadenda lo mfana mhlawumbe lapho angeke sithina ngebhathi sasibona lo mpilo lasimakaze sawubona ukuthi ngempela simakade bekasebenza ngalo mfana sukele emntwaneni bakhe kangabe singahle simkhumbuze uyakhumbula wena wenda nakho uyakhumbula eKharasi uhlabele sonfeni ayibongwe inkosi sonke nesive sonke safakaza kwekuthi ngempela lo abevela misele kuba ngumprofeti ngempela lona ungumprofeti waNkulunkulu. Ngiyamthanda verse number 21 uthi simakade waphindze watibonakalisa eShilo lapho ngobe lapho simakade watembula kuSamuel ngelivi laSimakade. Verse 21 liverse egcina ku chapter number 3 uthi simakade waphindze watibonakalisa eShilo. Uyaveda ukuthi simakade watembula ngani ngelivi lakhe. Sibiyele ku verse number 1 uthi kulawo malanga livi laSimakade laselivela kancane nemibono yayisengakasavami. So sibona lana kwekuthi ngaSamuel Simakade waphindze wabonakala eShilo. ngaSamuel Simakade waphindze wevakala eShilo. uNkulunkulu wenda wasebeyakhuluma nesizwe sakhe sizathu ukuthi kunanangumfana lokhulisiwe kwa-investwa kwahlanyelwa tifo la kuye kwa-investwa uNkulunkulu lapha empilweni yakhe lokwenda kwekuthi uNkulunkulu agcine asebenza ngaye. So bazalwane libandla yindzawo lapho bantwana kufanele bathole khona kwekuthi Simakade ubabitelekile bayithole khona inkonzo yabo bese thina siyabasekela ekufezeni lenkonzo yabo. uNkulunkulu usiniketile bazalwane iresponsibility usiniketile uNkulunkulu umsebenzi wekukhulisa abantwana siniketile lo msebenzi uNkulunkulu wekuthi sende labantwana babe ngisawudo walelive sende labantwana babe kukhanya kwalelive njengaSamuel noma emadodana aEli bese agcwele emkhohlakala but Samuel waba kukhanya kwalelive. Samuel waba ngisawudo walelive kwaguquka tifo eShilo kwaguquka tifo kaIsrayeli uNkulunkulu wamsebenzisa Samuel na uqhubeka nempilo yakhe. Samuel waba nesibusiso sekuthi nguye loba ngumpriest wekugcoba inkosi yekuqala kaIsrayeli lekungiSawule. Wangagcini lapho waphindwa wagcoba lenye inkosi yesibili lekungiDavid. Bandenza sisekelo wasitfola sukela emfaneni. Bese ngeke sasibeka isisekelo salabantwana. Ngeke kulunge bazalwane. Wekuthi umaster usebenza babantwana children's ministry sibe by the way but kufuna sibe intentional. Sititshele ukuthi nyalo sifuna ukusukumisa kuphakamisa kuqinisa inkonzo yebantwana. Empeleni sifuna ukuthi lenkonzo yebantwana yathi isime kangangobe lalabanye abantwana labangaye emasontweni bafune kudala because ngilapho abantwana babe nebatali bebantwana bathi abantwana sibamikise lapha eNazarene ngoba we are intentional. Ngoba la uNkulunkulu intentional ngebantwana. Uma khuluma nesizwe sakhe uNkulunkulu kuDeuteronomy chapter number 6 verse 6 to 7
uthi kule minyaka lenginiketa yona le kuthi ayibe sethi 2010 uthi impress them on your children. Yayigama ethi impress qinzetela kuthi aliqinzetele la kulabantwana lelivi laSimakatha. Khulume ngalo sekhaya uthi nikhulume ngalo sebakhaya nikhulume ngayo nihambe emgwaqweni nikhulume ngayo senilele nikhulume ngayo nivuka. Kuthi abantwana one thing that they should know live la uNkulunkulu. Frabanti uNkulunkulu bona. Laba khona beve ngaNkulunkulu. Nakwendeka impilweni yabo babone uNkulunkulu. But the church has a role to play. And bese ngento sakwenda inokusebandla. Inkosi emsayisiphosisa.